tu peux nous lire la Fatiha, s'il te plaît? Allez, c'est parti les gars. On se tait tous, on écoute, ok? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر آمين آمين الله أكبر الله أكبر Machallah, très très fort. Futur imam, check-moi ça. Allez hop, tout le monde c'est parti, let's go. Dès que t'en fais un, tu dois faire à tout le monde, d'accord? Ouais. Machallah, bientôt on va prier, on prend tous les ablutions, c'est ça? C'est leur endroit où ils prennent tous les ablutions et bientôt on va aller tous prier ensemble. Takbir! Allah!